Vidi se. Ovaj mi je debel. Reći, ne valja. Dobro. Jog 2, drivenik. Ček. Vidi se. Drivenik. Selce. Selce. U redu. Može. To ću poslije prepisati. Jog 3, Ilirska Bistrica. Zagon. Vidi se, sve u redu. Jebate, nema mi kemijska. Više mi ja ovdje. Dobro. Grupa 4. Grupa 4. Postojna, jog 4. Hreljin. Jog 5. Naši novi jogovi. Najnoviji. Sveti Jakov 2. Znao sam. Ne mogu bez te pivke. Idemo dalje. Znači, 3 su u grupi. Jog 1, Sveti Jakov Riječina, čeka poraženoga iz susreta. Krenovac. Krenovac. Da. Skupina smrti. Jog 2, Drivenik, Selce i Čekaju. Bribir. Bribir. Dobro je da ne moram s njima ponovo. Kada će bi se u redu. Ilirska Bistrica, Zagon. Čekaju. Novo mesto. Idemo dalje, Postojna, Hreljin. Idu na Sveta Jelena. To je Dramalj. Da. Sveta Jelena, Dramalj. Napisat ćemo Sveta Jelena. Ne može Dramalj ili... I grupa 5 na jogu 5. Grupa 5 na grupu 5. Pivka Sveti Jakov i... Trebalo bi biti Kukuljanovo. Ako smo sve dobro napravili... Mislim da je. Kukuljanovo. Kukuljanovo. Evo ga, službeno izvučeno. Evo.